Neobične rase pasa. Ovo nije pas koji izgleda brzo, ovo je pas koji izgleda kao da ga ništa ne može pomeriti. Buldog je jedna od najprepoznatljivijih rasa pasa, poreklom iz Engleske. Njegov izgled je potpuno jedinstven i odmah odaje snagu, karakter. Njegovo telo je nisko, široko i mišićavo, sa snažnim grudima i kratkim nogama. Ono što ga posebno izdvaja jeste njegova glava, velika, sa izraženim borama i kratkom, sploštenom njuškom. Na prvi pogled deluje ozbiljno, pa čak i pomalo zastrašujuće, ali njegov izraz često krije miran i stabilan temperament. Njegovi pokreti su spori i teški, ali sigurni, kao kod psa koji ne žuri, ali zna šta radi. Upravo taj kontrast između izgleda i ponašanja čini ga posebno zanimljivim. Iako je nekada korišćen u grubim sportovima, danas je poznat kao pas pratilac, miran i privržen svojoj porodici. Njegova kombinacija snažne građe, karakterističnog lica i sporog, odlučnog kretanja čini ga jednom od najneobičnijih i najprepoznatljivijih rasa pasa na svetu. Ovo je pas koji izgleda ozbiljno, ali osvaja na svoj način. Zapratite naš kanal,